nekoga ko nas godinu dana proglašava kriminalcima i ne da razgovaramo, a ni slova činjenica ni dokaza za to nije. Što god više dodam ovome što sam rekao sad i manje, neću reći nego što je trebalo. Mi mislimo da smo ovdje danas zbog onoga što sam sad objasnio. Mi ćemo sada nastaviti da provodimo kampanju, čitajući ovo što radimo svaki mjesec. Ali vi čuvajte. Mi smo samo dobili tu najmu, nije nikako naši odbor. Mi smo s vama porazgovarali, rekli smo da niste na vrijeme. Ne možete tamo imati javne funkcije. Čovječe, kome pričaš? Nek izvole druga udruženja koja su 9 je udruženja. 9 Nisam ja Albegović, ja sam Albegović. Pa ne možete zapravo da nismo imali jedan sastanak zajedno. Pa naravno. 9 udruženja, izvolite, imate pravila. Obrazac popunite, dajte papire, dobit ćete pare. Pare stoje. Ignorište svaki razgovor ministrici sad. Biće problem kad jedno udruženje preda i dobije pare, onda će nastati problem što ćete vi izgubiti. To ste vi napravili tako. Ministrica, neće od nas delati, niko to ne. Onda mi je žao. Evo, izvolite, pročitajte ovo rješenje. Vi to pošaljite meni, ja vam želim svako dobro. Svako dobro. Kad ne izlazite do sad, bježite ko miš, kad smo od diva kad dođemo. Slušaj me, ja se nisam granate bojala, ni rata, ja sam vojnik. Ama vi bježite. Ja sam ostavljala bebu od 3 mjeseca, a išla na rat. A šta mi to bilo? Prema tome ne bojim se, ja od socijalnog dijaloga. Izvolite, priložite svoje zahtjeve, dobit ćete pare. Nikad vi tako ne možete priložiti, želim vam svako dobro. Ma ne treba na ovlasti doktor i loše, vi radite loše. Ovo je tolika podlost, ovo je podlost. Kampanja u zid i kao ovakav će trajati ne dokle mi htjednemo i što mi hoćemo, nego se ne promijene stanje koje uzroči ovakvu potrebu. Nemojte da nas je stid, da se osjećamo ružno, nemojte da se bojimo ikoga, a uvažavajmo situacije u kojim se nađemo i mudro moramo i znati kontrolirati stanje. Sada smo prvi put, evo, u situaciji da nas je dočekala policija uz objašnjenje čitanja zakona o javnom okupljanju. Razmijenili smo mišljenje, uradili smo što smo uradili, zadovoljili smo te procedure. Oni imaju svoj mandat i prostor kako će djelovati, no nešto što neće historija moći da zaboravi, što će ući anale, da se ova vlast, premijer i aktualna ministrica od teško pokretnih i nepokretnih osoba i drugih teških i ranjivih kategorija brane sa policijom. Oni mogu to pokušati fleksibilno relaksirati, ali neće se moći oteti nikada od tog utiska. Ovaj aparat koji je sada na vlasti je jedini u novoj historiji Bosne i Hercegovine koji je ovako odabrao da satanizira Koordinaciono odbor udruženja i saveza osoba s invaliditetom sa izmišljenim sankcionim mehanizmima koji nisu utemeljeni ni na jednoj činjenici. Naš otpor ne zavisi i naša istrajnost od nas, nego od ovakvog jednog stampeda koji se provodi nad nama sad će godinu dana. Nećemo posustati, niti biti obezhrabljeni. Radit ćemo ovo sve dok se ne donese disciplinska mjera i utvrdi nivo odgovornosti oni koji su sa floskulama, spinovima i drugim neutemeljenim nečovječnim oblicima laži pokušali sprovocirati ovo stanje u kom se nalazi koordinacija. Ko je htio da ukaže na propuste i greške, onda je imao vremena da edukativnim drugim sadržajima, radno-konsultativni i drugi oblika interresornog karaktera, prevaziđemo određene propuste, a nije ih bilo. Međutim, ambicija dugogodišnja i stalno istrajavanje da ova koordinacija, zato što je ovakva jedinstvena, zato što poslije godinu dana je ovdje ispred policije sada stoji vrlo jedinstveno, nikog se ne plaši niti stidi,
a uvažava svačiju prirodu posla koji radi, pa i njegov. Ne preza da ovo uradi idući i sve naredne mjesece i da podnesemo svake oblike pritisaka i ovih bezobrazluka i da ih prevaziđemo od strane dijela administracije resornog ministarstva. Kako je ovo sada razgoličena istina, kako ljudi u ministarstvu tretiraju kako tretiraju zakon o zabrani diskriminacije, kako tretiraju zakon o osnovama socijalne zaštite. Mi ćemo i ovdje, sa ovog mjesta, udaljeni iz hola, sad smo iz hola udaljeni, sad više ne možemo ni u hol, a naša volja je jača od bilo čije represije od ovih ljudi iz ministarstva. Mi ćemo ovo prevazići. Ja ću pozvati da sada ovdje sa ovog mjesta iščitamo razloge za koje vjerujemo i tvrdimo da su obaveza ministarstva, a s druge strane da oni to ignorišu i odbacuju i donose svoje jednostrane odluke bez ikakvog socijalnog dijaloga, bez ikakvog oblika saradnje i bez ikakvog oblika uvažavanja ove koordinacije. Nismo došli njihovoj kući, ničijoj. Ne tražimo ništa što je njihovo. Tražimo da se sredstvima poreskih obveznika na odgovorniji način upravlja i da se prestane lagati, manipulisati i vršiti prenamjena namjenskih sredstava na nezakonit način. I to ćemo tražiti i tražit ćemo nivo utvrđivanja disciplinske i krivične odgovornosti za sve one koji su proizveli ovo stanje prije godinu dana. Vjerujte, nećemo zaboraviti koristiti mehanizme pravne instance i države i kantona i tužilaštva i suda. A onda ćemo svi imati, nadamo se, fair play mogućnost izvođenja zakonom zagarantovanog dokaznog postupka. Pa ćemo vidjeti koliko se laže, jesu li nisu usvojeni naši izvještaji. Pa ćemo vidjeti koliko se laže i ko je sakrio 3 mjeseca odluku nije poslao na Vladu da bi se sredstva realizirala, a potom i na sličan način zloupotrijebio položaj i prekršio ovlaštenje. Molim gospođo Zijanu da čitate. Salam i sve prisutni. Konvencija, član 29. Učešće u političkom i javnom životu. Države potpisnice će osobama sa invaliditetom garantovati njihova politička prava i mogućnost da ta prava uživaju na osnovu jednakosti sa drugima. I obavezuju se da pod A. osiguraju da osobe sa invaliditetom mogu da ostvare efektivno i puno učešće u političkom i javnom životu na osnovama jednakosti sa drugima, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika. B. Aktivno promovišu okruženje u kome će osobe sa invaliditetom bez diskriminacije i na osnovu jednakosti sa drugima moći da ostvare puno i efektivno učešće u vođenju javnih poslova i postiču učešće ovih osoba u javnim poslovima, uključujući pod 1. učešće u nevladnim organizacijama i udruženjima koje se bave političkim i javnim životom zemlje i u aktivnostima i vođenju političkih partija. I pod 2. osnivanje organizacija osoba sa invaliditetom i priključivanje takvim organizacijama koje će predstavljati osobe sa invaliditetom na međunarodnom, nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima. Dakle, imali smo priliku da čujemo ovdje, kad smo imali, kad smo došli, da nas je gospoda iz policije informisala o zakonu o javnom okupljanju. I mi smo to čuli priblika, znanje, razumijemo. A sad smo čuli nešto drugo. Sad smo čuli ovu konvenciju o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom. Ta konvencija je međunarodni akt koji je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2010. godine. Samim tim se obavezala i istu ugradila u Ustav na svim nivoima, tako i Imotsko-Sanski kanton. Pa sad kad kažu, i ako budu rekli da smo prekršili zakon o javnom okupljanju, onda ćemo kazati da je neko prije toga prekršio ovaj akt, odnosno Ustav kantona, pa nas onda doveo u situaciju da mi prekršimo eventualno prekršimo, ne znamo jesmo, eventualno prekršimo zakon o javnom okupljanju. Volite da nastavite standardna pravila. Standardna pravila. Pravilo 18.
15. Organizacije osoba sa invaliditetom. Države treba da organizacijama osoba sa invaliditetom priznaju pravo da predstavljaju ova lica na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Države treba također da priznaju i savjetodavnu ulogu organizacija osoba sa invaliditetom u oblasti odlučivanja o pitanjima invalidnosti. Pod 1. Države treba da postiču i ekonomski i na druge načine podržavaju formiranje i jačanje organizacija osoba sa invaliditetom, članova njihovih porodica ili zastupnika. Države treba da priznaju ulogu koju te organizacije treba da imaju u oblasti razvoja politike prema osobama sa invaliditetom. 2. Države treba da uspostave trajnu komunikaciju sa organizacijama osoba sa invaliditetom i da obezbijede njihovo učešće u razvoju vladine politike. 3. Uloga organizacija osoba sa invaliditetom mogla bi se sastojati u identifikaciji potreba i prioriteta, učešću u planiranju, sprovođenju i ocjeni usluga i mjera koje se tiču života osoba sa invaliditetom, kao i formiranju društvene svijesti i zalaganju za promjene. 4. Kao instrument samopomoći, organizacije osoba sa invaliditetom pružaju i postiču mogućnost razvoja sposobnosti u raznim oblastima, uzajamnu podršku među članovima i međusobno informisanje. 5. Organizacije osoba sa invaliditetom mogle bi ostvarivati svoju savjetodavnu ulogu na mnogo različitih načina. Na primjer, tako što će imati stalne predstavnike u agencijama koje finansira vlada, kroz rad u javnim komisijama i pružanjem stručnih znanja za razne projekte. 6. Savjetodavna uloga organizacija osoba sa invaliditetom treba da bude neprekidna kako bi se razvila i produbila razmjena mišljenja i informacija između država i tih organizacija. 7. Organizacije treba da budu stalno zastupljene u nacionalnim koalicionim odborima ili sličnim organima. 8. Uloga lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom treba da se razvija i jača kako bi se omogućio njihov utjecaj na pitanja na nivou zajednice. Pravilo 19. Obuka osoblja. Države su odgovorne da obezbijede adekvatnu obuku za osoblje svih nivoa koje je angažovano na planiranju i ostvarivanju programa i usluga namijenjenih osobama sa invaliditetom. Pod 1. Države treba da obezbijede da svi organi koji pružaju usluge u oblasti invalidnosti u okviru opštih programa osposobljavanja, princip punog učešća i ravnopravnosti treba da bude na odgovarajući način prisutan. Dakle, evo, slušamo mi ovo i onda se referiramo na naše stanje, gdje smo i šta smo na platovu ispred ministarstva, između nas i njih, policija i fair odnos prema nama u smislu sagovorništva, naravno. A je li onda ovo naša uključenost, je li ovo onda podrška koju konvencija traži od vlasti i strukture države potpisnica, je li ovo poštivanje člana 18, odnosno pravila 18, je li ovo poštivanje edukaciji, je li mi ovo imamo svoj hir danas, ili neku želju pa smo došli, ili smo donijeli po ko zna koji put. Ovo s čim bi nas trebali oni upoznati i na čemu bismo trebali zajedno raditi. Član 89. Službeni glasnik Unsko-Sanskog kantona. Kantonalno udruženje je nestranačka organizacija koja je registrirana kod nadležnog kantonalnog organa, koja ima članove s prostora više općina i djeluje na širem području kantona i koja zbog humanitarnog karaktera uživa određenu financijsku pomoć, a čiji članovi uživaju zaštitu po ovom zakonu. Financijska pomoć udruženjima doznačuje se na račun udruženja prema njihovu zahtjevu i financijskim sredstvima kantona, osiguranih za potrebe socijalne zaštite u skladu sa ovim zakonom, programima rada i suglasnosti ministrima.
udruženjima osnovanim na nivou općine koja imaju humanitarni karakter, materijalnu potporu u skladu s financijskim mogućnostima osiguravaju općine na čijem području su udruženja osnovana. Kako smo čuli ovdje, nije onako kako kaže gospođa Ermina Đemalović. Ja se nadam ako Bog da će ona sama razumjeti i podnijeti ostavku na ovaj posao koji ona ne kontrolira u nijednom obliku socijalne politike. Mi smo sada ovdje čuli da se ovaj zakon referira na bitnu razliku između nivoa organiziranja kantonalnog i općinskog udruženja, a nije ovako u ovim sankcijama koje su oni nazvali nekim kriterijima i jednostavnim aktima. Zato ja sada pozivam da u smislu našeg blagog otpora prema tako jednostranim nezakonitim aktima taj jedan primjerak na pristojan način ovdje sada spalimo i da poručimo da nećemo prezati od dolaska na ovo mjesto i da ćemo ustanoviti ovih dana certifikat lidera diskriminacije i podijeliti ga svim zaslužnim navodnicima za ovo stanje. A tražit ćemo od grada Bihaća da na ovom mjestu uz naša sredstva napravimo spomen na 28.11.2018. kao dan nezapamćene torture i diskriminacije od strane aktualnog premijera i ministrice i velikog dijela vlade i bivšeg ministra Hazima Katića, koji su uveli neviđene torture, diskriminacije, stigmatiziranja, traumatiziranja i progon ove koordinacije bez jednog osnovanog dokaznog akta i fakta. Molim da se izvršite ovaj dio. Tako da, mislim da će nas dovesti u situaciju, ako nastavi ovako, da ćemo u naredni dan, 7 dana, donijeti odluku i doći na najpametnije mjesto koje je tada odabereno. Isto blokirati da bismo na taj način izveli iz jednog betonskog standarda učahureni nemara prema nama ljude, da o nama ne misle loše, da nas ne kažnjavaju, a s druge strane da ne žele da o ničemu razgovaramo. Hvala, neka ovako će prolaziti svaki jednostrani akt koji neko bude donio na našu štetu i bez našeg sudjelovanja. Svaki će ovako prolaziti. I mi smo spremni da za ovakve i slične stvari po utvrđenoj odgovornosti pravnih instanca budemo proglašeni odgovornim uz fer mogućnost dokaznog postupka i odbrane. Hvala što smo bili danas ovdje i hvala što ćemo doći u narednom periodu. Pozivam vas da svi zajedno pratimo naše i druge aktivizme. Sada je aktualna priprema međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom, koja će biti održana 30. i 31. u Sanskom Mostu, a za koju su nam također onemogućili finansiranje, ne bi dokazali da nas više nema. Ima nas i kad budete mislili da nas nema i bit će nas ako Bog da. A to zato što mi smo osobe sa invaliditetom i naši članovi i mi se međusobno bolje razumijemo nego vi i oni. Ove ujdurme koje pokušavate sa par ljudi provesti su potrošivog karaktera i to će se u konačnici slupati odmah u protagonistima oni koji to rade. Mi ne možemo prestati biti osobe sa invaliditetom. Ne možemo u tom smislu prestati da se bavimo sa pitanjima od značaja koje se tiču i nas i naših članova. To ćemo raditi i u budućnosti i istrajno koristeći sve demokratske mjere svih nivoa nezadovoljstva i otpora da ukažemo na ova podmetanja, na ove laži i ove bezobrazluke koji se provode na nezakonit način, evo sad će godinu dana prema ovoj populaciji. Hvala što ste došli danas. Hvala vam. Znači, trebamo biti još više jedinstveni, trebamo saboriti, izdržati i vjerujte da ćemo doći do rješenja koje će biti odgovarajuće za sve ove kategorije. A ako ne dođe, onda će barem satisfakcija gdje ćemo biti, što kažu oni koji su u pravu i trpimo nepravdu kulturu i spremni smo to. Evo, rekao je Enes da treba da ustanovimo
jedno od odlikovanja ili kako li već za nominaciju. A ja onako slušajući i razmišljam, mi kao slijepi pa i gluhi tako nemamo neku maskotu. Iako kažem slijepi i gluhi i ostale kategorije su ljudi koji na svoj način rade i specifično uspijevaju u svim oblastima da doprinesu u rješavanju statusa i prava osoba s invaliditetom. Ali oni su, predstavnici su u pravom smislu dobro maskota, u pravom smislu slijepi i gluhi. I nažalost, evo mogu im ponuditi članstvo da imamo jednom konačno, ali ne kao počasne, nego kao članove redovne, to čak i kao redovne, nego neko ko će biti predstavnik ovih kategorija u pravom smislu maskote. Znate, ministrica niti čuje, niti vidi, niti želi da čuje, što je sramotno, socijalnim i ranjivim kategorijama i nemoguće je za 10 mjeseci da nisu uspjeli naći mjesta ni vremena da se s nama napravi radno konsultativni sastanak. Mi smo danas krivi što smo ovdje, mi smo ovdje krivi što tražimo prava za osobe s invaliditetom, mi smo krivi, iako prije nego što su nas i proglasili krivim i vodi se protiv nas jedna kampanja od strane ovog ministarstva gdje nas pokušavaju proglasiti kriminalcima zajedno sa par pojedinaca koji iza sebe imaju jako sumnjivu prošlost i koji su bili često puta medalomani i čak su neki bili institucijama vlasti. Takvi ljudi su, ti poltroni, su napravili pometnju na neki način, samo jednim malim dijelom na njihovu nesreću, a na našu sreću. I polako to dobiva svoje konture gdje će se vidjeti šta je iza svega stojalo i ko je pokušavao da razvije pokret osoba s invaliditetom na način da nam se stvori protivna strana. Nije to ova godina, to je već nekoliko godina unazad, upravo na čelu sa ovim ministarstvom i službenicima koji pokušavaju konstruisati takve osobe koje će biti nasuprot nama i koji će rušiti ovaj pokret osoba s invaliditetom. Ovaj pokret osoba s invaliditetom, koordinacioni odbor, se nadam da će nadživjeti mene i Enasa i svi u nas. I da će ostati kao simbol i način otpora svim onima koji žele da načine bilo koji oblik nepravde prema ovim kategorijama koje mi zastupamo i koji smo dio. Pozivam još jednom na jedinstvo i pozivam da budemo da saborimo još i da izdržimo do konačnog našeg cilja, a to jeste ostvarivanje svih prava u svim oblastima kada je pitanje kada smo pitanje osobe s invaliditetom. Ovo je, dakle, bio uobičajeni način manifesta našeg otpora prema diskriminaciji, stigmatizaciji, stereotipu, traumatiziranju i proganjanju ove koordinacije, isključnosti socijalnog dijaloga za ovaj današnji dan. Na sličan način ćemo i u narednom mjesecu doći ovdje i obilježiti ovo s čim se nosimo i ukazati na vinovnike i kreatore ovakvog stanja prema položaju osoba sa invaliditetom i njihovih predstavnika. Hvala za danas, vidimo se naredni mjesec.